Honourable members, diversity, fairness and solidarity. These have always been the cornerstones of the European project. These values are enshrined in our treaties. If confirmed, these European values will play a vital role in my work as European Commissioner. Ek il-Kummissarju Designate Malti Micallef wiegħed fi smieħ tal-konferma tiegħu quddiem sala mimlija kemm membri Ewroparlamentari, osservaturi minn diversi kumitati mill-partiti politiċi, rappreżentati fil-Parlament Ewropew u ġurnalisti li qed jattendu għal proċess ta' smieħ ta' 26 Kummissarju Designate mit-2 4 ta' Novembru sa 12 ta' Novembru illi l-koll qed ipoġġu għall-iskrutinju biex jiġu konfermati fil-portafolli tagħhom. Is-Sur Micallef ġie fdat mill-President tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen bil-portafoll għall-ġustizzja interġenerazzjonali, kultura żgħażagħ u sport. Intergenerational fairness is one of the most important societal challenges we have today. We must not leave any generation behind. Il-leħen ta' kull ġenerazzjoni trid tinstema' għal-Sur Micallef u għalhekk wieħed li jaħdem għal strateġija l-ewwel waħda tax-xorta tagħha biex twettaq il-ġustizzja bejn il-ġenerazzjonijiet. Dwar iż-żgħażagħ is-Sur Micallef qal li l-politika f'dal qasam trid issir magħhom iktar milli għalihom. I will work tirelessly to give them a seat around the table and to include them in all the decisions that affect their future. Miż-żgħażagħ għat-tfal hawnhekk is-Sur Micallef qal li l-Unjoni Ewropea għandha l-obbligu morali u legali illi tipproteġihom. Mistoqsi wkoll fuq qasam ieħor, l-isport. Is-Sur Micallef qal li f'realtà fejn inqas minn nofs il-popli Ewropej jagħmlu eżerċizzju jew sport dan jibqa' importanti għal stil ta' ħajja attiva u b'saħħitha. It is our collective duty to combat child poverty with all the tools at our disposal. Implementing the EU strategy on the rights of the child is a responsibility that I take with utmost seriousness. I am going to work to make it a reality across all the corners of our union. Mistoqsi wkoll fuq qasam ieħor, l-isport. Is-Sur Micallef qal li f'realtà fejn inqas minn nofs il-popli Ewropej jagħmlu eżerċizzju jew sport dan jibqa' importanti għal stil ta' ħajja attiva u b'saħħitha. I will dedicate all my energy to preserve and promote our European sport model and the shared values of fairness, tolerance and equality that it embodies. Il-Kummissarju Designate semma programmi edukattivi għażagħ bħal Erasmus Plus li wieħed ikompli ara jissaħħaħ. Is-Sur Micallef wieġeb ukoll mistoqsijiet dwar id-diversità fil-kultura, id-diversità fil-lingwi fl-Ewropa stess u biex jagħti eżempju tkellem bil-Malti. Jiena nemmen li wieħed mill-pilastri ewlenin li fuq u bidu nibnu l-kumpas tal-kultura hija l-preservazzjoni tal-wirt storiku u kulturali tagħna li jinkludi wkoll id-diversità lingwistika. 3 sigħat, mistoqsijiet u tweġibiet, il-pass li jmiss x'inhu? Ikun propju illi l-kulleġġ tal-kummissarji jiġi iffurmat u anke konfermat. L-aħħar pass ikun il-vot finali fil-plenarja tal-Parlament Ewropew fi Strasburgu skedat bejn il-25 u 28 ta' Novembru. Dakinhar jittieħed il-vot kollettiv tal-Kummissjoni mmexxija mill-President tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen. Ruth Amajra għal TVM News minn Brussell.